znate kako, kad dobijete gol iz ničega odmah na početku, jer onda je to jedan remetići faktor psihološki na kojeg ne možete jednostavno lako i brzo utjecati. Međutim, evo, smogli smo snage da i pored, da kažem, u uslova o kojim je govorio Amar Osim, da odigramo utakmicu do kraja i završimo nerješeno 1-1. Žalosno je da opet ne postižemo golove iz onakvih prilika i da smo uspjeli realizovati bar 50%, ne bi bilo 2-1 nego 4-1. I to je ono što u ovom momentu možda, da kažem, što me muči stalno i nekako ne mogu da dođem do situacije da vidim koji su ti uzroci, da jednostavno u završnoj fazi budemo još više koncentrisani i da zabijamo golove iz prilika koji se moraju dati. Utakmica je bila malo više nervozna iz razloga zato što su sama najavljivanje iz tabora željezničara bila da će oni biti grubi i da je to neka gruba utakmica i da se ne boje i da je to tako i tako. Tako i oni su je tražili da bude ovakva jer su u strategiji utakmice željeli da nas isprovociraju, da nam ne dozvole da igramo ono što mi igramo, jer i uspjeli su u većoj mjeri da jednostavno mi smo bili rastrgani u veznom redu u pojedinim fazama, zato i nismo imali to željenje, ali mogu da kažem da sam nezadovoljan rezultatom i da smo izgubili danas 2 boda, bez obzira što ona kaže da je Željo drugi na tabelu, mi smo njima danas pokazali da smo bolji od njih i mislim da nam se, a ja kažem, sreća mora osmijehnuti u finalu kupa, jer ovakav primiti gol, to je nemoguće. U stvari, to se dešava možda jednom u 100 utakmicu. Hvala, evo, neću pozvao. Gospodin Ibrakoviću, dragi Ibrakoviću, kako ćemo dati gol? Kad ti gol, onaj ko je tamo ne da prić gol, ovaj ti ovdje ne da. Kako ćeš dati gol? Pa dobro, vidite, teško. Ali ne možeš svaku šansu realizovati koju stvoriš, to je realno. Naravno, jer da se realizuju sve šanse koje se stvore u utakmici, bilo bi kao u košarci. Bio razlika ili koš razlika. Hoću da kažem da jednostavno vidite sami da smo u određenom položaju kod se ove ekipe u pitanju, da se je urotilo to protiv nas jer ne daju nam da iskoračimo, jer dobro znaju da ako Čelik iskorači u Europu da sljedećih 10 godina je sigurno u vrhu BH fudbala da će ga kreirati sigurno 10 godina ga neće moći makijeti niko. I taj stimulans je bio izazov i moj izazov i izazov ove generacije, svih vas koji ste ovdje, da pokušamo da s Čelikom izađemo u Europu, da se postavimo visoko gore i da naše ambicije i ciljevi i planovi za sve sljedeće sezone budu Europa i evropski fudbal i način na koji želimo da igramo i da gledate vi i ova divna publika. Evo, danas su bili prelijepi, predivni i ja im se zahvaljujem ovom prilikom. I pogotovo ono na Grbavici kad vidite 1500 ljudi da dođe iz ulice, to znači nešto se pomjera, nešto se čini, ali očigledno smetamo i ja opet kažem, smoćemo mi snage da iskoračimo, vjerujte, imamo još malo. Hvala vam svima na podršci koju nam pružate čitavo vrijeme i date nam prostora u medijima da kažemo ono što mislimo, da kažemo da možda ne zaslužujemo ovakav tretman u Bosni i Hercegovini. I očekujem da ljudi se malo otrijezne i da kako već zovu, komitet za normalizaciju budu normalni. Ako su ovi bili nenormalni, da barem budu normalni i da dozvole onima koji žele, koji mogu, koji hoće i koji imaju svoje ambicije da im daju neke snage i motiva za daljnji rad. Samo na redu, Dino je bio prvi, pa Muamer, pa... Gospodine Ibrakoviću, zašto su Vrković i Pulić ostali na klupi? Nadam se da je današnja utakmica vam pokazala da je Šišić igrač za prvi 11. Slažem se. A kad govorimo o Vrkoviću i Poriću, ja sam svjesno njih ostavio, jer sam želio, pošto su potrošeni bili, dobro se potrošili utakmice sa Željom u Sarajevu, očekivao sam da i Stanić ili Levom boku tamo ne može ništa napraviti, da koliko toliko još i da potrošimo energetski i da onda sa njih 2 brza igrača, odlična igrača, napravimo taj preokret. Mi jesmo napravili, učinili smo taj dio kad je taj, međutim imali smo 0-1 i onda je bilo problem to stizati, ali smo učinili ono kad je taktika u pitanju koju smo dobili i po prvi puta sam zadovoljan sa izmjenama da je taktički odradili svoju zamišljenu dio posla. Muamer. Leotana će odmah koji igrati? Pa hoće. Imamo kadar 24 igrača i ako govorimo tako, svi se bune što ne igraju, svi prave pritisak da igraju i evo, odlična šansa da se nametnu da budu među 11, kao što se Šišić.
tiče Kapola, Sad nemam evidenciju, ali vidjet ćemo, očigledno nas je... Svi. Lakše ko ne fali. Samo malo, nemojte, dozvolite da odgovori pa onda postavite Očigledno nas je pitanje. dobro desetkovalo, ali nema veze, ambicije se opet da idemo na pobjedu i ovi momci koji dobiju šansu moraju da mi pokažu da žele da igraju prvi. Ja se izvinjam, opet postavljam pitanje koje možda nije u vašoj domeni, ali kako je moguće da vam sudi sudac iz Trebinja, a sljedeću utakmicu gostuje upravo u Trebinju? Slažem se s tobom. Zašto onda pričate o tih narednih 10 godina kojima ćemo donirati, kad ne možemo donirati i danas? Preživljavamo svaki moment zajedno, i ja i ti i ove naše drugovi kolege, kako hoćete, družimo se svaki dan i vidite da smo u tom položaju kojem jesmo. Kad govorimo o sljedećih 10 godina ako iskoračimo u Europu, vjerujte da će doći drugi ljudi, sposobni ljudi sa novcima u ovaj klub i neće dozvoliti da nakon ima tarasa nama da naše kako ko misli u ovoj državi. Očigledno je da jesmo u određenom položaju i ne bi se više vraćao na to, nego ajmo zbiti redove, ajmo pokušati da budemo jedan uz drugog do 25. maja i ostaviti taj pehar u Zenici i onda ćete vidjeti da će jednostavno mora postojati respekt kod drugih država. Rađe, pitanje. Izvolite. On stvarno misli da